देखिले केड़े सुन ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପିଲା ତ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦିଦି ତ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୁରା 5T ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଏଠି 2 ଜଣ ଦିଦି, ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ ନୁହଁ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ତ 5Tର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର। ए दीदी तो पढ़ाऊँगी एपटू कौन आउ दी जन दीदी पढ़ेले किलो आम तो शुणु स्कूल रे शिक्षक अभाव था आले ये कौन ओभरफ्लो कर माने आज्ञा गोटे श्रेणी गृह 5टा ब्लैकबोर्ड आ 5 जन शिक्षयित्री एका बेले पाठ पढ़ाई पारे। यही हूँ आज्ञा आमर 25 वर्ष शासन।